Diwrnod 3. Tre ffynnon. Taith diwrnod 3. Day 3 navigation. Heddiw, dych chi'n mynd I dre ffynnon. Heddiw, rydych chi'n ymweld â thre ffynnon. Treulir diwrnod 3 ym mharc tref Taith Dyffryn Maes Glas ar gyrion tre ffynnon. Mae 2 leoliad I chi ymweld â nhw. Ffynnon Gwen Frewi ac Abati Dinas Basing. Today you're visiting Holywell. Day 3 is spent in Greenfield Valley Heritage Park on the edge of Holywell. There are 2 properties to visit, St Winifred's Well and Basingwork Abbey. Ffynnon Gwen Frewi ac Abati Dinas Basing yn Gymraeg. Maes parcio CH8 7GH. Y lle gorau I barcio yw'r maes parcio am ddim oddi ar yr A548. CH8 7GH. Byddwch chi mewn parc gwledig am y rhan fwyaf o'r dydd, felly bydd angen esgidiau priodol arnoch chi. The best place to park is the free car park off the A548, CH8 7GH. You will be in a country park for most of the day, so will need appropriate footwear. Parc tref Taith Dyffryn Maes Glas. Cerddwch I fyny o'r maes parcio I fynedfa'r parc tref Taith a throwch i'r dde wrth gyffordd y llwybrau. Wrth y ganolfan ymwelwyr ychydig y tu hwnt I Abati Dinas Basing, mae arddangosfa am ffordd Pererinion Gogledd Cymru. Walk up from the car park to the entrance to the Heritage Park and turn right at the junction of the paths. By the visitor centre, just beyond Basingwork Abbey, there is a display about the North Wales Pilgrim's Way. Llinell amser y dyffryn. Dewch o hyd I rywle I eistedd ac edrychwch ar linell amser y dyffryn. Find yourself somewhere to sit and have a look at the timeline of the valley. Yr hen rheilffordd. Cerddwch yn ôl tuag at y gyffordd a cherdded I fyny ar yr hen reilffordd I Ffynnon Gwen Frewi. Mae hon yn daith gerdded tua milltir I fyny'r allt ar lwybr tarmac. Walk back towards the junction and walk up onto the old railway line to St Winifred's Well. This is a walk of about a mile uphill on a tarmac path. Ewch at Ffynnon Santes Gwen Frewi. Ger pen y bryn, dilynwch yr arwyddbost oddi ar y rheilffordd ac ewch tuag at y ffordd gan droi'r chwith pan gyrhaeddwch chi a pharhau I fyny'r bryn I gyrraedd y ffynnon. Near the top of the hill, follow the signpost off the railway line and head towards the road, turning left when you reach it and continue up the hill to arrive at the well. Ffynnon Santes Gwen Frewi. Wrth y ffynnon mae amgueddfa fach I ymweld â hi. Bydd angen I chi dalu I fynd I mewn i'r safle
sy'n cael ei reoli gan yr Eglwys Gatholig ar ran Cadw. Mae gwarcheidwaid y safle yn gofyn am barch at arwyddocâd crefyddol y safle, felly gwiriwch gyda nhw am ddefnyddio ddyfeisiau electronig yma. At the well, there is a small museum to visit. You will need to pay to enter the site, which is managed by the Catholic Church on behalf of Cadw. The guardians of the site ask for respect for the religious significance of the site, so please check with them about the use of electronic devices here. Amser cinio, canol y dref. Rydych chi bron ar ben y bryn. Gallwch barhau i fyny i ganol tre ffynon ei hun os bydd angen i chi ddod o hyd i rywle i gael bwyd i ginio. You are nearly at the top of the hill. You can continue up to the centre of Holywell itself if you need to find somewhere to get food for lunch. Yn ôl i barc tref Taith Dyffryn Maes Glas. Ewch i lawr y bryn yn ôl i'r parc tref Taith. Yn lle dilyn yr hen drac rheilffordd yn ôl i lawr yr allt, rydych chi'n aros yn agos at yr afon, a byddwch chi'n ei chroesi sawl gwaith. Dilynwch y map i'ch helpu chi. Yn gyffredinol, rydych chi'n mynd i lawr y bryn, yn ôl tuag at eich car. Head down the hill back into the Heritage Park. Instead of following the old railway track back down the hill, you are staying close to the river and will cross it several times. Follow the map to help you. You are generally heading downhill, back towards your car. Ar eich ffordd, fe welwch. On your way you will find Melin Maes Glas, Greenfield Mill, Melin y Ddôl, Meadow Mill, y Felin Gotwm Isaf, Lower Cotton Mill, Melin Wifrair Abati, Abbey Wire Mill. Abati Dinas Basing. Pan gyrhaeddwch yn ôl ar waelod y bryn, mae'r ganolfan dref Taith, efallai y byddwch chi eisiau dod yn ôl ac ymweld â hi ar ddiwrnod arall. Tŷ Dinas Basing a'r Abati yn agos iawn at ei gilydd. Nesaf, mae angen i chi fynd i mewn i safle'r Abati. When you arrive back at the bottom of the hill, there is the Heritage Centre, which you might want to come back and visit on another day, Basingwork House, and the Abbey, very close to each other. Next, you need to head into the Abbey site. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ewch yn ôl tuag at y maes parcio lle wnaethoch chi gychwyn eich diwrnod. Ar ôl eich diwrnod, mae yna weithgaredd mwy agored i chi ei wneud. Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi ddefnyddio'r hyn rydych chi wedi ei ddysgu yn ystod y dydd, a gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith. Head back towards the car park where you started your day. After your day, there is a more open activity for you to do. This activity asks you to use what you have learnt during the day, and you can ask your class tutor to check your work.